Evo ljudi, danas je svirkica, petak je, u Rijeci smo, mislim nismo još da ćemo krenuti uskoro, snimit ću vam malo i put, vozikanje, kombi, ekipicu, probat ću neke klipove i svirke izvući, ako ću imati postaviti mobitel i to je to. Saznaćete. Imam pristanak da ste u vlogu, imam, hvala. Možeš odmah otvoriti to, evo. Da bi sam... Čekaj, sjena. Šmekerica. To je to. Vidno oduševljen. Dobro. Da vidimo malo sunce. Sunce moje lijepo. Dobro. Rijekica. Da. Dobar Kak dan. ste? Dobro ste? Nisam vas vidio 100 godina. Ne kažem, Samo ti nama pričaj. to znači topla braća. Voli me kuk malo. Ja. Six hours later. Moja špica vidi. Ovako treba izgledati ritam sekcija prije svake svirke. Morate se povezati kak treba. Pali novo svjetlo u noći, sve će proći. Hvala ljudi! Moja srca i znamu vodu, nekom dušo duša uzalud. Nekom drugim mi daj, nove more. Pretvori malo sebe u jas, upali novo svjetlo u noći, sve će proći. Bok ljudeki. Čekam UPS od jutra. Nadam se da će doći i da će iznenaditi. Piše do kraja dana. Obično dođe do 12 pa se nadam da će biti tako. Ulazi još jedan Kemperov box, power kabinet. Tako da sad sve ide stereo, što mi je bila želja na bini imati svoj stereo. I to je to. Nadamo se da će doći u komadu i da će raditi.
jako puno vas je pitalo za soundove, pitali ste kak ih radim, da li mogu poslati svoje presetove i slično. Ne znam hoću li u ovom vlogu stići sve to pokrit. Napravit ću jedan unboxing kad uđe za svoj gušt. Ne znam hoće vam to biti zanimljivo, ali eto, poslali su iz Kempera jedan boksić još, pa ću to snimit. Prvo ću malo snimit sound, kak zvuči to, koliko može to kamera dočarat, jer ako spojim iz kartice onda gubi svrhu, nećete čut kabinete, tako da malo ću snimit s mobitelom. Ima dosta dobar mikrofon, pa da čujete bar malo kako otprilike to zvuči. Svakako će biti tutorial za izradu soundova. Ja mogu naravno poslati svoje pečeve, no po toj temi ćemo nešto kasnije. Specifično je s tim profilima zato jer ne rade svi dobro sa svakom gitarom, tako da je bitno naći profile koje vam odgovaraju. To je to. Stigo je... Još mi je sutra i rođendan, znači nije moglo bolje. Jej! Probao sam staviti oba kabineta s lijeve i desne strane od mobitela i upaliti omni mikrofon da lovi lijeva i desna strana. Nadam se da će to pomoći. Ne znam kako će zvučati, ali bar malo.
Kako se čuju, dilejevi su malo jači, morat ćemo smanjiti.